Lo ngobrol aku lo ke sajunnya Ristomika adam kapida lagi nomongkan dia egadar ko lagi dari yakan ya ko adam hukum tengri mana kanan kita sih mana udah bukan akibaran kita Panji putih lo mula sajunnya Ristomika nan bidak sempur Kita saya mandung supaya kita gela zaboidem kerung zaboroi so sompa jauh ko polira jauh ko mikir ke perang yang nyomora Risto Lugda itu cepat sehingga melaru ading pun sampai gela sehingga mentida beberapa lebih pada gitu baik dulu siapa yang tidak suka terbaik tuh bo cepat josak deh bo उस पेरियम लंकान तो वहाँ पेरियम पर कल्पना किया पर कॉलेज में संपर्क कल्पना किया उस पर भगत किया उस पर भाग मौजूद हुआ साजन भगतन किया किया संपर Epen itu nyomar Ramadan dari kanan pidak ikalak bomile udah ini api pada intilap ini dah nara pengu kepanan pidak Apa ngolok kayak sajannya uya dunia apa ngolok berang uya itu ngolok kangkanok sampai topa ada ngolok kayak ada riti roh tata ngolok kurba adi dok kabang kangkano apa lendo karo dok kabang Tuksato bensin. apa ide bosuna kulila ma pinum bosuna bokot da yo oktak deh Pokoknya kan ngomong tak. radak samping sampah ngolok kayak ada sajun dia lu dari itu apa kah